laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Assalamu aleykum wa rahmatullah. Hay ɓaawonde ardinɗen ko haani ardinde ko yettude Allah, juula e nelaaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, du'ano sahabaɓe sembinɓe kaaɗo diina haa tawi no waawi en hewtude ɓaawo 14 qarn, garnuuji 14 tawaɗen e jowabo on haray ɓen dankinoɓe diina kan on sayi haa hewti ɗo e kala jokkituɓe ɓe anni jokkitude ɓe haa darngal daro fo haray en du'ani keɓe yo Allah subhanahu wa ta'ala malni doyne maɓɓe. haray yo Allah ɓeydu yurmede e nelaaɗo mum on sallallahu alayhi wa sallam. haray neɗɗo no welto no gasa on no ronka hay wowlude o yejjita ko anndi. haray si paljol waɗi e nder yewtere nden haden welti, wannoon si giɗo ma heɓi moƴƴere haray ko an heɓi, si a heɓi kadi haray ko giɗo ma on heɓi. nelaaɗo maaki innamal amalu binniyat wa innama li kulli mri'in ma nawa. haray mo be meɗen kala ko watta yo eto ha anniye sella o fawa ɗon gollal ngal, Allah waɗa e barke makka. si anniye moƴƴi tun haray kuugal moƴƴi, si anniye boni tun haray kuugal boni. en toriki Allah e Allah hawrindiri e sawaba. haray diduɓe tawi no faalano yiide ɗum ɗo, Allah hollani ɓe yo Allah yurme en yurminaɓe, yo Allah yaafo en yaafoɓe, yo Allah waɗu ɓeygu barki e ɓeygureji maɓɓe ɓaawo maɓɓe, waɗa barki e ɓeygureji men ɓaawo men. en yii Allah subhanahu wa ta'ala ko kanko haray woni pooɗude yimɓe ɓe natta, kono haray mo ayniti kadi ɓaawo on ɗon neɗɗo. Allah isa naktubu ma qaddamu wa atharahu, min winday ko ɓe ardini kon yeeso haa gasa min winda batteji maɓɓe kadi ɓaawo maɓɓe. yo Allah waɗan en batteji moƴƴi. aw haray ko yewteten no ɓe maakiri ni ko fii ko nelaaɗo adorno ko. nelaaɗo ko adorno ka da'wa heɓe ɓe immini ɓen fuu nde no noddoya ko haray ko nodduɓe yoɓe seedota o ala rewetede so wona Allah, min komi nelaaɗo Allah. so tawi ɓe jaɓi ɗum haray sibase ma heɓike, haray heɓike ka diina kam fawo. si ɗum ɗon ala haray hay hunde ala. ko ɗum waɗi si nelaaɗo men sallallahu alayhi wa sallama, si en ndaari nelal maɓɓe ngal ko ngal waɗi ko duuɓi 23. e nder ɗin duuɓi 23 haray 10 ɗin fof ko fii sibase ma on tawa la ilaha illallah muhammadu rasulullah. jooni noon si tawi duuɓi 10 ƴetti mawdu'u gooto, hiɗen anndi kiikiiɗe gooto wata kadi feññinde ɗum ɗo. kono noon en jooboto ko gasataake e ɓaawo mum ko ɓaawo Allah walli en annduɓe ɓen suutii ɗum ɗon wallini, tawata hari yimɓe no waasano anndugol ɗum ɗo. haray ko ɗum ɗon wonɗen yewtude bi idinillahi ta'ala. annduɓe ɓen ɓe walli, ɓe annda ɓe moƴƴi, ɓe wakkilike, ɓe ŋoŋi, ɓe hinkijjinike, ɓe wakkilike fii yo iwtirɓe ɓaawo fof fino ɓe annda ko honno ɓe nootorta yeeso Allah subhanahu wa ta'ala. on anndi ko qur'ana wi wal tandur nafsum ma qaddamat li gadi. kono noon fayda ko tarikate o yimɓe ɓe woni jooni e uuyande ka ko accete gaa ko. Allah wi wal tandur nafsum, wonki be wonki yo ndaarude ma qaddamat ko ki bugiti kon li gadin fi janngo makki on.
wonki ɓe wo yo ndaaru ɗum ɗon desiya ma kaddaman le kadi si a gollani hoore ma ɗo a ñiñi ha tawi gaburu o gollaka ha awa ma fu waɗoye yo allah tan ɓe ɗum joni noon la ilaha illallah anduɓe ɓen inni wo ko konguɗi ɗiɗi hiɓɓidiraɗi oya ko martinɗo oya ko tabintinɗo so a wi'i la ilaha haray a wi'i reweteɗo ala leydi e kam haray a martini fof kala ko nafata tawa nafa on duumoto ma ko lorrata tawa lorra kan duumoto ala ka taƴi ala a martini fof addoya harfu al istisna wiya illa llah wawu ala yesoto so a wi illa llah haray a tabintini konko martinnoɗa fof si wona e oɗo pet ko ɗum ɗo woni la ilaha illallah ngola konngol martini ngola tabintini a martini dewal dendanangal ko wonano rewede kon si tawi wona allah subhanahu wa taala haray ko ɗum ɗo woni ngol ɗon konngol anduɓe ɓen noon ɓe yurniti noon ɓe taski ɓay ko allah wili yaddabbaru ayati ay ko ɓe tasko ko allah jippini kon koyo ɓe tasko ɓe faama ɓe tawi wo wi'owo on la ilaha illallah si tawi koyo la ilaha illallahu on nafumo haray ma o heɓa sartiji jeeɗiɗi hari ɗen anduno ko wiyete surutu sala sartiji julde nden a heɓa jeenayi ɗin ɗon timmati juula sartiji jeenayi a hendoto ɗin ɗon tawaɗi timmi e ma juulano si a mankini gooto e nder jeenayi haray ko waɗɗa ko golle ɗen ɗe yataka allah subhanahu wa taala si tawi noon a timmini sartiji ɗin jeenayi juulano awa la ilaha illallah ɓe inni hino wondi e sartiji jeeɗiɗi ɗin sartiji jeeɗiɗi anduɓe ɓe ƴetti ha woɓɓe maɓɓe waɗi ɗi e abuyatuji comme gimol hara si a jangi ɗum ɗon tunɗi fo hiɗi to kono yanñugol ngol noon haray toɓɓere ɓe no jogii darso ɓe inni ilmun qubulun sidqun yaqinun ma inqiyadin wa ikhlasin wa mahabbatin laha ɗiɗo si manki haray wowluɗo la ilaha illallahu o haray kanko on si gooto manki haray nafatamo few ko ɗin ɗon ɓe wiyata surutu la ilaha illallah hari ɗen andi surutu sawmi iɗen andi surutu sala iɗen andi surutu azzaka iɗen andi surut kono surutu la ilaha illallah ko anduɓe ɓen wawi en taskanade ha tawa jaka no woodi ko riwete martine ko ɗiɗo jeeɗiɗi wawata riwde ɗum martina takko wiɗo la ilaha illallah ko woni ɗon ilmun ko gandal ngal ko gandal raɗoto majjere si goɗɗo wi'i la ilaha illallah tawi himo majja ma'ana la ilaha illallah on o anda ko ɗum firti hara nden majjere ɗon jaɓata la ilaha illallah on nafa on majjuɗo ɗo wo ko ɗum si allah subahana taala jippini wi fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik ɓe inni bukhari
no waɗi ka dambugal to mo wi babun al ilmu qabla al qawli wal amal o wi ngol dambugal ɗo ko yewtata julɗo on ko yo heɓu yo ɗaɓɓu gandal ngal taw o heɓa ngal atto o wowlude e atto o waɗude o addi o aya ɗo o wi allah fuɗɗori gandal ngal fa bada bil ilmi qabla al qawli wal amal jaka gandal ngal ko ma ngal heɓo si ngal heɓaki ko onti wi'ata ko la ilaha illa allah nafatamo ko fiyon ɗum himo wowlude ko anda ɓe inni heferɓe ɓen dartinoɓe ɓen nelaɗo muhammadin sallllahu alayhi wa sallam wo ko fi hon ɗum ɓe dartino ko ɓayhi ɓe jogii reweteɗi 350 tawaɗin ɗon ko mawnuɗi ɗin non na ko watta jiifa wona ko sorna e le ngawɗo wo kono kamɓe nelaɗo mako tun la ilaha illallah ɓe faami ma'ana on haray ɗiɗa fo ala ko nafata haray ɓe faami ma'ana on wo ko ɗum si ɓe darti ɓe wi a ja'ala al alihata ilahan wahida inna hada la shay'un ujab ɓe wi jonnon si tawi neɗɗo yani kefeero faamuɗo ma'ana la ilaha illallah o e wonɗo wiide on la ilaha illallah o tawi faama ma'ana on few ɓe wi oɗo ɓura moƴƴude oɗa fi hon ɗum oto kañum faami ma'ana on ñande ƴetti o ko e hoore sibasi man tiiɗuɗo gollata ko gollata ko oɗo noon no wowlude kañum anda ma'ana on ko ɗum waɗi haray andugol hunde nden ko ɗum ɗon wo martinta majjeede hunde nde si tawi a andani ko honɗum ngol ɗo konngol firti no gasa saaloroyoɗa jooɗi piiji ko ɗum heɓi en ga tawa a wi la ilaha illallah a wi muhammadu rasulullah kono a timminani sartiji ɗin tawa jolɗe no udditi cheytane kañum kadi sago muɗum wo yimɓe ɓe fof ko yonato yiite ɓa yonatiite innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sair ka innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sair jonnon ko honɗum dandata goɗɗo natoyde yiite koyo o yooɓo ngol ɗo konngol hara o shirkanali allah hay fus neɗɗo gooto faatino malaikaɓe wisti ɓanndu ndum fuu wisti golle makko fuu ɓe yi'ani moƴƴere hay fes kono noon woɓe fekki hoore nde ɓe ndaari ka ɗengal ngal ittoyto ɓe tawi no windi to la ilaha illallah ko ɗum ɗo woni sabu o mana man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna tawi o wowlingol himo jogii ma'na maggol himo mari sartiji ɗin fof himo tima ko ɗum ngol nafimo annabi musa alayhi salam o wino allah tindinan komi jantore ma hara jiyaɓe ma hay gooto ɓuro wolan ala allah wima wi'u la ilaha illallah musa wi kullu ibadika yaquluna jiyaɓe ma ɓen fof no wowlude la ilaha illallah yani kanko e gandal makko o felliti haray no woodi toon ko allah tindintamo tawa no feesa ɗum ɗo allah subhanahu wa ta'ala innima musa kana anda komi tagi kon fuu ilandema e arsh heɓi e kursi leyɗele asamawji fof ɗi hawtitama waɗama e beɗo balance ngo'ol konngol la ilaha illallah tegama e beɗo balance kana anda ko ngo'ol tuulata ɗum on say musa jetti en faami ala konngol peesidete ala ngo ronka tuulude teddungal ko ɗum si allah subhanahu wa ta'ala neldi en ɗum ɗon tawa noon kadi hiɗe weltori enen kadi qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidhalika falyafrahu
huwa hayrun mimma yajma'un nayi ngal ɓural ngal o neldi ɓe ɗo e moƴƴere yurmede yoɓe weltor ɗum ɗon kamɓe fof ɗum ɗon no ɓuri moƴƴude kala ko luttuɓe mooɓi tawi ɗum ɗo tawaka to hayrum mimma yajma'un waɗi noon ko heddoto wo ko Allah kon joni noon si tawi a heɓi gandal ngal ko wiyete kon ilmu ko hombo faltuma si a jangi matunu dini ka fuɗɗode o yettoma ɗon ko wiyete ilmu ko hande wo mapotoɗa sikka ko ya moƴƴinɗo ƴawoya ka koode wona ɗum ko wiyete ko funun ko wiyete gandal ngal kon o wi huwa ma'rifatullah wa ma'rifatu nabiyihi wa ma'rifatu dini l-islami bil adilla hada huwa al-ilm en faami ko ɗum ɗo wiyete ilmu ko lutti kon fof ko fununu wiyete fannu ɗum ɗo fannu ɗum ɗo fannu ɗum ɗo si a jokki lowre nden yawu si a tegi anni e moƴƴo nafe amma gandal ko gasatake e ɓaaw mum ko ma anda taguɗo ma on anda nelaɗo e ma on anda diina ma kan wondude e dalilji ɗin en yi'i nelaɗo jannu sahabaɓe ha gasi allahu subhanahu wa taala immini jibrilu yo arsata ɓe saati e tawde sahabaɓe buy jibrilu wi a yeetolam hunde kaari himo wonti goɗɗo mo jooɗi yeeso makko himo tuggi koppi makko e koppi maɓɓe ƴetti juuɗe makko fawi e maɓɓe himo fewtitiɓe ni o wi yeetolam ko ndu wiyete islam nelaɗo yettimo ɗo ko wiyete islam an tashhada an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa tuqimu salat wa tu'ti zakat wa tusumu ramadan wa tuhijju l-bayt in istata'ta ilayhi sabila ɓe jannimo l'islam fof o wiyeto lam iman ɓe maaki an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yawmi l akhir wa bil qadri khayrihi wa sharri ɓe jannimo iman fof o wiyeto lam ihsan nelaɗo maaki an ta'buda allaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak ko ɗum ɗo wiyete maratibu din ko ɗum waɗi haray si tawi goɗɗo sinci bidiya o addi alaka naata hande kadi alaka naata si wona de ka majjuɓe ɓe si tawi goɗɗo no majja dina mum o anda o adday goɗɗum kadi ina ɗum ɗo men no moƴƴi no rewire allah so wona ɗum nelaɗo men sallllahu alih w sallam saati jibrili sataniɓe nelaɗo maaki ha ɗo tun o wi sadakta o wi ko gonga ma ko ni tigi ha umar wi fa ajibna lahu minen men hawa o yasalu wa yusaddiqu himo landomo ha gasa innamo kadi ko ni tigi a sikkay kanko jannimo ayi goɗɗo maɓɓe hinƴi tum ɓe yiyanimo few kono ɓe pooɗuno lande ɗen moƴƴi fi honɗum hollugol mofte ɗen ko honno jangirte ko honno jannirte ko ɗum si ɓe pooli ɓay o naatoy ka probléme darngal nelaɗo baani ɗon fes o wi akhbirni ani saa yeetolanko wonde say darngal ngal daroto e honno nelaɗo maaki mal mas'ulu anha bi alama mina saayi landaɗo on ɓura landiɗo on andude ɗon simo anndi o feƴƴo ɓay noon allah wi saqulat fi samawati wal ard teddani andugol ngal asamawji e leyɗele la ta'tikum illa bagta nelaɗo baari ɗon fiw si goɗɗo ari no landoma fi darngal yiyeto mo innama ilmuha inda allah nokku go innama ilmuha inda rabbi la yujalliha li waqtiha illa hu o wi awa akhbirni an imaratiha yeeto lan tum mandeji ɗin awa nelaɗo maki an talida al amatu rabbataha wa an tara al hufata al urata ri'a asa yatatawaluna fi lbunyan cummafta o wi ko nde yi'oyta wasunoɓe ɓe ala paɗe ɓe ala conci aynaynoɓe si heɓa ko hirto aynana yimɓe ɓe yoɓa ɗum ri'a sa
ñande yiiɗa ɓen ɓurodiri ɓantugol état siji wo haray anna on jattiti jonniti ɓen ɗon wo haray darngal naka woɗɗi ɗaɓɓete hande fen joni en andi jaka ko andete kon ko andugol Allah andanelaɗo o sana ɗum a dara joni goɗɗo jokka goɗɗo mawninte joni jokka si a andi ko hombo woni Allah haray a fowtike telen ɗon kala ko wi mi nafay e gundo lorray e gundo haray a andi ko Allah tum mari du on non place ko Allah tum mari on place ɗon kanko tun jogiti nafugol nafa mo taƴata lorra mo taƴata ko kanko tun jogi ɗum ko dareten hakkunde yimɓe ɗiɗo oya no wawi oya so lettimo lette ɗen woday kale taɗi ka imma bi mawtil mu'addabi aw mawtil mu'addibi go lettaynoɗo on maaya ma lettetenoɗo on maaya ko ɗum si wireɓe ɓen ka firaun ɓe wino innama taqdi ma anta qad innama taqdi hadihi lhayata dunia si ay faala ñaaw ko ñaawata minen meɗen andi ñaawore ma hatti ko aduna ɗo nde feƴƴoyta ka feƴƴoyen awa si ay tun goɗɗo no diwto horonno no woodi ko dundigite wono woodi ka ɗe hattoy ko dundigite wono woodi no happa Allah kañum happino hagati no woodi ka hattoto goɗɗo kadi ko o lorra wo ko o lorra no woodi ñande ko hara lorra kam tadi imma bi mawti huwa aw bi mawtil mu'addib kon hay hunde artaɗo ɗo amma ko Allah kon Allah wi fa yawmaidin la yu'addibu adabahu ahad wala yusigu wasagahu ahad siko moƴƴere Allah hawri dimma nde taƴata abadal abidi si tawi noon kadi ko lorroyo Allah dandu en ɗum kadi taƴata abadal abidi joni no en andi jaka piliyewal ɓurgal janɗudengal e piliyeje la ilaha illallah ko etagol anda taw goor konkol ko etagol anda ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala adi poncande nelaɗo ko iqra bismi rabbik iqra jangude kon noon ko jangata kon de ko bismi rabbik inde jomima si weeti bimbi e nder o aduna ha o huttiti binde boy windete janne ka kono Allah subhanahu wa ta'ala o wi kala ka inde makko nde windaki on tabulo ɗon si a jangimo haray ko perdi sakkitoroyta so wona dey hawra e janguɗo ka inde Allah nde windi ɗo montuɓe ɓen bismillahi rahmani rahim fof ko halkoto yo Allah dande fuɗɗinoke ka hudaybiya ali winduɗo bismillahi rahmani rahim Qurayshiyankoɓe wimen hada la na'lamu windu ko tawɗen ko tawangal bismika allahumma ko ɗum men tawi ali wi montata bismillahi rahmani rahim koma nde yamirore nelaɗo arno nelaɗo maki montu winda ko ɓe andi ko o monti o windi bismika allahumma ko bayna muhammadin rasulillahi wa Qurayshi ɓe inni montu ɓeni o monta e muhammadu rasulullah wo kamɓe ɓe anda ɗum ɗo ko ɓe andi ko muhammadu bun abdillah muhammadu bun abdillah ko ɗum windete ko suhaylu bun amr arno on faami kono nelaɗo tawi maaki ɓe inni sahhalallahu l amra Allah ne winani e hunde nde on faami ɓe inni yo ali montu joni noon ɓen montuɓe ɓen ɗon bismillahi rrahmani rrahim baynelaɗo maki kala hunde nde bismillahi rrahmani rahimi tawaka fa huwa ajizanu ka fa huwa ajizan ma khidajun ma ɓe inna khidajun ko niwre nde anduɗa a wawata yide yeeso ma a wawata yide bawma woni khidaj joni no si a andi Allah a andi nelaɗo muhammadin sallallahu alayhi wa sallam a andi l'islamu on e dalilji mum ɗi wano tindinirɗen ɗo ni tawa si a wiyama islamu ko jelu wiya ko tugale joyi
iman ko jelu ko tugale jeego ihsanu ko delu ko tugalal gotal doosa haray ɗo si ñande fensitanaɗa ɗum ɗon jannaɗa annduɗa o haray ko wiyete ko gandal ngal haray ko wiyano e annduɗon ilmu on haray woɗɗike ɓattare kono si a wiɗam anko minna anko honto wi'a ko nokkel kaare minna honto e ɗon wi'a kadi ko nokkel kaare suudu hondu suudu kaariɗo suudu mon ɗum ko dambude jelu mari ɗon noon jaka haali mi wattanani hakkille mi holoto ko ɗon jeeyaɗa mi holtago ko ɗon jeeyaɗa ɓayle pelle ko si a tindini ha mi tawi wiɗi tek je min oɗo dow hay so tawinamo ɗon kono mo andi ɗo ka kono ko nokkel kaare men jeeya masalan wiya ko a julɗo an ko a julɗo joni tugale diina kanko jelu wiya ka nanga ko honɗum diina kan ñiɓira ko nanga ko honɗum ka ñappira ko nanga ko nduɗo woni suudu allah subhanahu wa taala yeetike annabi nu o wi allahumma firli wali walidayya waliman dakhala baytiya mu'minan walilmuminin walmuminat kono si tawi julɗo majjama ɗum ɗo haray o acci sarti ɓurɗo jangude on e sartiji jokkoji la ilaha illallah one ko hattiɗon honɗum ko qubulum jaɓugol qubulum ko ma jaɓa o yiɓeɗo fof koɓe tarodirano ko fof kono ñande on tigi jaɓi wo hollitete kaarijo de jaɓi diina ka wo ko jaɓugol ngol raɗoto ruttugol ngol ɓe jaɓano ɓe wiyaka jaɓi haka wonnen ɗo ka ko ɗum joni noon a andi nafoore nden a jaɓi kadi ko wiyete ko bulum hikkotoɗon ko sidukum ko ɗum ɗon riwata kadi sidak gonɗa noon e muɗum har hay mo ñentanike ma o taway ko nodditiɗa kon ko ɗum tigi wonɗa e muɗum wiyete sidik o yi aboubacry siddiq radiallahu anhu ko dow toon ɓe tawoymi ɓeyni hal taarifu ma qala sahibu kal yaw hiɗa andi to ko jatigi ma woni wiide hande aboubacry mi andade قال لنا أسري الليل من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم أرج به إلى السماء ولكن قلنا له لا نسأله عن خبر السماء ولكن سنسأله عن خبر إسرائه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى أبو بكر وي أنا أولي هندك مكة أنني بينه وهي وكوغون tawi tun o yewti kanko haray ko gongal an tañinanimo ɓuuri woni aboubacry siddiq o wiyete ha hande o yiltali si immori e nelaɗo tan kanko o andi ko gonga joni noon ko nodditiɗa ko yo taw ko gonga ma ko ɗum ɗon riwata fennugol ngol joni a heeɓi ilmun a heeɓi qubulum a heeɓi sidikun heɓa noon yaqin yaqinu ko fellitugol ngol si tawi tun a fellitali harayɗa sikkiti si a fellitali harayɗa sikkiti joni noon telen ɗon sahabaɓe hari ɗon no tiiɗi net korete yaqin on andi hay nelaɗo no tori ɗum ɗo ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا الله سبحانه وتعالى والذين هم في الآخرة يوقنون كل يقين hara ontino yanana no felliti hi ko ɗum ɗo woni gonga sikki sakka natata to allah ko alladina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu e tawi on ti waɗi riba ko fanɗi wo ko fanɗi ko fanɗi wo ko fanɗi
haray o yahi ka fedde naafigiɓe ɓen to koye onti tawno yanana net no hatti kat himo felliti ko o jokki mo felliti ko ɗum ɗo woni goonga son nanino yewteɗo wiye enen ɗo fof ko diinaji na fof woni diinaji de Allah kanko mo ƴetti e nder diinaji ɗin fof diina wota ka inna dina indallahi inna dina indallah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbala min joni en andi ɗum ɗo hiɗen felliti ɗum ɗon kadi ka joni noon ko honno wirete fof ko diinaji Allah wi ko goota ƴetti si a jaɓani ɗon goɗɗo ko ɗum ɓe inni haray an on la ilaha illallah ko nafayno kon ko woɓɓe gona an wonayi on tigi nayi on tigi ñinnu keefeero e hoore ɗon ko ya fellitu ka diina ma ɗo ñande daroya yawmal qiyama Allah waɗanta goɗɗo baraji ƴettanamo si wona e nder kaaɗo Allah yino wa raditu lakumul islama dinan nelaɗo maaki on ɗum man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan dakhala al janna radina billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyyan wa rasulan nelaɗo maaki kala welaɗo weltorɗo yo Allah wonu joomi mum weltori yo nelaɗo wonu nelaɗo mum weltori yo l'islam wonu diina mum ɓe maaki oɗo naatayi aljanna yo Allah naabe aljanna joni noon to heɓi ilmun qubulun sidqun yaqinun hekkotoɗon ma inqiyadin joni noon la ilaha illallah ko kañum wonata noon joni yeeso kongol dagini kon dagina kongol harmini kon harmina kongol yamiri kon waɗa kongol haali kon acca joni na e feere ma few a ƴetti bagasi ma fof a ari ka Allah ya ayuha alladina amanu la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulihi wata on iwtirde yeeso Allah e nelaɗo mum ko ɓaawo iwroto joni on andi no ara e nokkure no waaduɗen noon e nelaɓe ɓen hino ni aynde yiite maderiyewal yeru teppere wootere a faama lumboyi mahara no ɓuri noon falɗude ko nelaɗo on yiyata an ko a bunɗo o wiya tippu ɗo tippa jogito ɗo jogitona tippu ɗo kadi tippa jogito ɗo jogitona si on tetiri noon alumboye kono o wiya tippuɗo mi wawata yarude ni ye ha hande mi yarano komin tawɓe wicca ko taw si alumboye arena ayyata few ko ɗum si Allah wi walakinna allaha yajtabi min rusulihi man yasha himo suɓa e nelaɓe makko ɓen ɓe o haaji fa aminu billahi wa rusuli hoole ko Allah yeeti on kon hoolo ɗon ko nelaɓe makko ɓe yeeti on ko ɗum tu woni gonga e hoore leydi ko ɗum tu woni gonga e hoore leydi ni goɗɗum goo ala gonga ɓeyni alhaqu la yata'addad gonga kañum ɗuuɗata ko gooto tan nde sahabaɓe ɗaɓɓiti ha tawi hi ko ɗum ɗo woni gonga hamɓe lanni ɓe jogiti ɗon nelaɗo kadi le ko ɗum maaki ɓe maaki si tawi aduna on bonoyi harade alaykum bi sunnati wa sunnata alkhulafa arrashidin almahdiyina min ba'di ɓe maaki tamassaku biha wa addu alayha binnawajis ɗum ɗon no holli o haray pooɗoɓe bippitano ga etotoɓe fiyo fuutoma no ga etotoɓe fiita gollirno ga si ɓe inni jogor ƴakkirde ɗen
jogito ha tiiɗa andama harani woodi wonɗo pooɗuɓe ka fiya accita donc joni noon ɗoworgol ngol ko ya iwtir ɓaawo sariya o iwtira ɓaawo la ilaha illallah ko ɗum wiyete inqiyad ma inqiyadin hara on tino ɗowori tawa si wona ko la ilaha illallah on dagini a daginta hay si annon fo wontiri sen so wona ko la ilaha illallah on harmini a harminta hay si annon fo wontiri sen yamiroje maggol waɗata ko haɗoje maggol accata joni masalan haaju yanɗo kama o gandi haajuji ɗi jinday na ñande o tata ko denna bo kama na ñande o tata ko mayde kama na ñande o tawata goɗɗo yani suuduno ɗiɗede kama na ñande o tata masalan jokkireji en andi ko watte ko jinday won joni noon ɓay yanino e fewdo nelaɗo yani e fewdo sahabaɓe yani ino yande kadi ha ñande o ñande hewti kama o tawa landoto ko honɗum l'islamu wi e ɗum ɗo si yani kono ɗo gandi enen ɗum wattake konon ko honɗum wowi ga miɗen wowi hunde kaari honɗum fandorto minen fandora hunde kaari ɗum na dina no dina kam funnange e hirnange no hawti so goɗɗo iwi makka jippike ɗo en landata ko mo onon fana on ton ko jeni ka en landoto emi e tun julno en siko uytuɗo yeeto en mo uyti ko ɗiɗi o juulata iɗen votte makko ka si tawi o uyta en landata ko mo onon ton ko jelu juulete dina kam fof ko noon hawtira ka yiiɗa koye calo calo oɗon ko honɗum wowi ko honɗum fandorton hara yaltanoma mawɗum koyo taw si fof fotti ene nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam si heeɓino fure ko honno ɓe wattinirayno enen julɓe ɓe iwre ɓaawo ɗum ɗon ka enen si bobo heɓinoke ko honno gerdeteno gerden noon kono wiyete inqiyad iwren ɓaawo mum gollitire ma inqiyad hikkoto ɗon ko ihlas wa ihlasin ihlas on noon tawa ko fi allah tum dewe ɗen fof ko ɗon ɓuri mettude fi ka ihlas tawa ko waɗirta kon ko fi allah subhanahu wa ta'ala wiyete ihlas kala ko waɗata kon dewal fiya heɓu mbarjaari fiyo allah subhanahu wa ta'ala ɓanne fiyo naade ka yurmende makko yo taw ko sabu makko kanko allah subhanahu wa ta'ala siko kulol yo taw ko kanko hulla e dendanangal ko watta kon fof yo taw ko ihlas neɗɗo goto landano ko honɗum wiyete ihlas haqiqatul ihlas gando on jaabima an taktuma hasanatika kama taktumu sayyi'atika ko nde suuɗata moƴƴi ko waɗata kon tawa ko hakkunde ma e allah taguɗon tum si wona ko gasata ke ronkede yi'ede kon tawa ko hakkunde ma e allah tum ko kanko tum waɗanda ɗum oɗon andi nelaɗo heɓuno koɗo tawi hunde ala ka suudu ɓe noddi sahaba goo ɓe inni mi halfinima o ay hunde ala ka men to tawi on ɗon kañum kadi marasi wona ko entoye mum koye ñaama tat tawi fuyi ala kono o ƴetti koɗo on o huli allah o yeyi o findini ɓeygu makko o wi ko marɗen ɗo ko wallu en ha moƴƴa si moƴƴi jonnalam mi naɓana koɗo on tawina pay koye koye ha koye ɗaama o moƴƴini ha moƴƴi o jonni moodi makko pay koye koye inna ko wonde sayi on kaynal hirande o mawri ɓe ɗon ha ɓe ɗaani o jonni moodi makko onan moodi makko ɓay naɓi faamini moƴƴintina e lampo on ɗannimo ɓannani koɗo o nokkay tum kankadi o duñitanoye o nokkay tum o duñitanoye on faami ɗon andi ɗon siko ɓe yaɓe ɓe nano si lampuɗani ke awa joni noon ha koɗo on ñaami ha joni
tawi ko o miijiɗo ko fi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah woni ka woni holli nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam golle ɓe janganakuɓe ma honno ɓe warri ɓe gore makko nden hirtaki ɓiɓɓe ɓen hirtaki ɓen makko hirtaki o hirtaki kono noon oɗo mo o halfina ɓay o timminanimo kanko tawi ɓernde makko nde waaliki o anda dey o miijaki fewndo ɗon Allah subhanahu wa ta'ala feññinay ɗen golle ɗon holla jiyaɓe ɓen kanko o miijanoki ɗum weeti bimbi wo ɓay mi ari ka nelaɗo komin andirayno simen heɓi golle moƴƴe ma o wororde heɓike ko yeeso nelaɗo ngon men ndaray wo mi ari mi tawi yeeso nelaɗo ngon no jalbiri wa lewru mi miiji taw ko honɗum nelaɗo maaki Allah haawiki e ma hanki kaari Allah haawiki e ma hanki kaari emba ko aaden moƴƴo emba ko aaden kelɗuɗo o wi nelaɗo min mi waɗayali fu aya qur'ana jippi Allah wi wa yusiruna ala anfusihim walaw kana bihim khasasa wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun on andi ɗo wona ha fi yimɓe yiyanu ka kono Allah subhanahu wa ta'ala wi i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun oy golle tum Allah kañum warayno reeɗi nelaɗo kadi hollete julɓe ɓen kadi hollete golle mum on andi ɗo ɓay feññinama tawama jooɗi si Allah ƴettanima ara gasi yo Allah subhanahu wa ta'ala wawnu en wadde ikhlas wosi a suuɗiri moƴƴi ko watta ko wano suuɗirɗa bonɗi ɗin hay goto mo ɓe ko yetta ɗo ko min watta ko moƴƴi ka sahabaɓe kañum jaɓano ɗum ɗon goy kamɓe si tawi ɗiɗo jooɗodi mo ɓe no felliti komo jooɗode on ɓuri ɗum moƴƴude laaɓi wuro edi kañum ɗon andi ko ɗum si marsa kono si a kontiyan on alumboyi hendinoke biyeneɓi haray moƴƴani ñande aboubacry lonti ko honɗo wi o wi qad wullitu alaykum wa lastu bi khayrikum ƴenteɗe konngol aboubacry o wi mi waɗama hoorejo moɗon kono na min ɓuri on moƴƴude si tawino ko moƴƴuɓe daarete ko goɗɗo goo heɓotono toon na aboubacry ti ɓen ɗon fof no felliti ko aboubacry ɓuri moƴƴude bada rasulillahi sallllahu alayhi wa sallam ala toon fottowo e aboubacry e nder mofte nelaɗo ɗin sallllahu alayhi wa sallam ɓawde ɓe yewta kono wi kad wullitu alaykum wa lastu bi khayrikum o wi in asantu fa aynuni wa in asantu fa qawwimuni simi moƴƴini wallitelam simi bonni fewnitanelam e abdaifu minkum qawiyun indi hatta akhuda lahu lhaqqa walqawiyu minkum daifun indi hatta akhuda alhaqqa minhu atiuni ma atatu llah wa rasulah fa in asaytu llah wa rasulah fala ta'ata li alaykum ayi joni en andi ko wiyete kon ikhlas ari e fillaye hadisi kudusi wonde Allah wi yimɓe ɓe fo halkike si wona anduɓe ɓe ɗo noddama yo jange ka hombo yiɗi halkade kullu nasi ko hulka illa al alimun si wona anduɓe ɓen Allah wi fo halkike si wona anduɓe ɓe ɓe maki al alimuna kulluhum hulka illa al amilun anduɓe ɓen kadi fof halkike si wona gollirɓe ko jangi ko ɗo kadi andama jaka na ya andu tun jooɗoɗa ka ko ya andu hutora ha ɓe inni wo ko goɗɗo jangata kon mi andi mi golli no yarata ɗo koyɗe maɗen ɗiɗi no ko noon mi andi mi golli on yarate ka Allah subhanahu wa ta'ala haka ɗum ɗon feppi woɗamari joddu ko feƴƴo yeeso to wo ala joddi si gandal tun yahi ɗo ha kooya golle jokkaali ala joddi
si golle yahiɗo ha koya gandal takkaki ala joni komi andi mi golli mi andi mi golli ko non on tigi yaako biyon non wo anduɓe ɓen fof harkike si wona golluɓe ɓen ɓe maki al amilun kullum hulka illa al mukhlisun golluɓe fof kadi koye halakuye woni si wona laɓɓinan ɓe waɗi fi allah ɓe maki al mukhlisuna ala khatarin adim wo ɓen ɗon sa hino dari e danse ɓurɗo hulɓinade ɓaynelaɗo tindinani en tato adotoɓe natude yiite ɓen ko ɓen sikkatano naata yiite goɗɗo on komo annduɗa no mari jawdi no finansude ndi kadi kono tawi anniye o moƴƴani himo mari ndi himo finansude kala ko l'islamu landi o adday kala ko l'islamu landi o adday allah imɓintinimo landi andintinimo nemaji ɗin fuu wi joni noon ko honno gollirɗa o wi ha hande dambugal udditaki ka hani wadde jawdi ɓay a jonnilan siwana mi waɗiɗo allah wi kadabta a feni woko naftiri liyukala innaka sahiyun bagare qiila woko naftiraynoɗa ko in e on no wakkili on ko hokkowo woɗum wowlanoma joddima timmuno si mayɗa o wiyana malaikaji ƴettenowo ka yite en sikkayno o hammay toon emo annduɗa ko cuuco neɗɗo suusuɗo waɗowo jihadu fi sabilillah kala ka ɓuri hulɓinorde kanko ko ɗon o naatirta o wara e fi sabilillah o wara to e nder hare nden allah immintinimo andintinimo doole ko hokkimo andintinimo nemaji ɗin fof wi ɓaymi timminanima ɗum ko on ɗum gerɗa o wi gaftattu fi sabilika hatta gutilta o wi hatti mi haɓidama fi lawol mangol ha mi warorama hen allah wi kadabta walakin qatalta liyuqala innaka jarid ko haɓidanoɗa hari koyo hinde ma luttitu ɓawo o ko cuuco daari kawrewi hari ɗum no ka ɓernde ma fagari qiila wowlanoma joddima timmuno si mayira labama e gando on oɗon andi ko jangata ɗum ɗo fo feƴe feƴenno gotum e gotum walli fo waɗa piiji paajure no yangini ka ɓay e yiya ko gerdeten ɗo e darsu goto o naatira kara ha allah andintinimo hakkil ko okkimo kon ha ɗum ɗo fof naati andintinimo fof wi joni noon ko honɗum gollirɗa o wi mi jangiri fiima mi jangini mi waɗini mi rewtiɗo mi rewtitiriɗo allah wiya fene fus ko fiyo wiyo ko gando wonno hari ɗum no ka ɓerle ma yo wowlanogoy joddima timmuno oɗo ɓeeɗo ko honɗum perdini ɓe ko adamul ihlas adamul ihlas law ahlasu aywa la aflahu siɓe laɓɓinno tum ɓe waɗi saabu allah inna allah alimum bidati sudur ala ko hulete ha hewtitelen ɗo sabu ɓe tinnini fi waɗoɓe riya korto karta goɗɗo goo wo o naati ka juulirde wano naatirton ɗo ni o ari o juuli darɗe ɗiɗi polon palam allahu akbar assalamu aleykum o yeƴƴiti jaka garɗo leydi ɗin no ɓaari e piliyewal to ɓaawa ma o hayni o immino sa allahu akbar o waɗi yankinare molanande o juuli ɗon darɗe ɗiɗi gando on noddi mo wi ari o ari o wi ɗeya ɗiɗi ɗe juulnoɗa atto a yiidelam no gasa allah waɗane baraji e ɗen amma ɗeɗo ɗiɗi ko min juulanɗa mi mara coggu julde en faami goɗɗo goo kadi naati ka juulirde juuli darɗe ɗiɗi nani no foofa takko makko ɗo o fondi hande o jemma ɗo wurnitete on faami wo wurnita e o jemma ɗo o waaliɗo ɗo anday ko dewo naati ɗo hande o juuli ha weeti ɓe juuli subaka tawi jaga ko bare ngi waali ɗo ngi honki ngi yaltoyi moƴƴi moƴƴaani
awa toujours ko watte wo yo taw ko li wajhillahi alkarim andi o perdi jemma makko ko ɗum si nelaɗo maaki heewi hoorɗo taw mara korka kan si wona heege ngen e ɗonka kam ɓe maaki heewi naafuɗo jemmata ko ngorre nde woni joggungo naya andin goto si wona ɓeygu ma ko ya immo antum wa sallu billayli wannasu niyamun andi wannasu jaka niyamun ko ɓeygu ma wiyata immo juule fiwata o kala moyoma yeeso allah o tindintanoɗan few hanelaɗo maki hay cinte ndiyam ɗa wawi ɗaɓɓude si tawi waɗata guere wi ɓurtugi foppinamo batte salligima on fi ko warano e seede si tawi ɗum waɗay kadi guere wi ɓurtugi hara jaka ko ya nde umo taw si hewti noon telan to en faami ata goɗɗo yawɗo wiccoyroɓe hen mum ndiya guere on ɓeydo ka wonnoɗo donc ko ɗum wiyete ihlas ko hikki ɗon haray ko wa mahabbatin laha koye en yiiɗu koye en yiiɗu yiiɗen la ilaha illallah e ko addi kon fot tawa en aña yiide batte muɗum ɓe wi si goɗɗo on añi hay simo gollude wo nafatama si o añi hay simo gollude nafatama ko ma on tigi yiiɗa nam anno e yii naafiqiɓe ɓen ko ɓay hiɓe añi ko ɗum haadi nafam li annahum karihu badama anzalallah ma nazzalallah ɓe añi yoga e ko allah jippini ko joni noon ɗon buyi hino naati ɗon e misal accitugol waare ko hombo yamiri allah ko asare yamiri o wi ko tagi kon fof o sendidiri hakkunde burum e dey ɗum noon ilande madina kam fokkiti haka ka daroyto toon worɓe ɓen kala mo allah fuɗɗinani leeɓi ka wokkude yo accuɗi ɗon o jalɗinadi o neaɗi fuɗɗinanaɗo ɗo yo ittu haray nayi o ñaamituɗi ɗi juuta e seeɗa tun itta kadi ha lutta seeɗa en faami joni noon yiwgol goɗɗo onon koye ba oye moon andi a yiɗa si on tigi añi tun seeɗa e ko nelaɗon sallah sallam addi haray o yalti l'islam yo allah yiɗin e nayi on ti añude si o añi tun haray la ilaha illallah makko nafata koyo taw hiɗa yiɗi no ka dina woni yarde ni hiɗa wertori hiɗa jaɓi kono si on tigi añi haray moƴƴaɗo koyo taw hiɗa yiɗi kala sunnaji maɓɓe ɗin fof tawaɗa yiɗi te ala ko la ilaha illallah o tarasi kon tawaɗa yiɗi on andi giggol janolngol ko waɗante ko allah giggol janolngol koyo waɗane allah subhanahu wa taala ariɗa hon ɗum ka du'a nelaɗo sallah sallam allahma la tajali dunya akbara hammina wala mablaga ilmina nokku go ari allahma habbibi ilayna al iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilayna hon al kufra wal fusuqa wal isyan allahma ja'alna min ar-rashidin jaga ko yiɗata kon koye tawhiɗa yiɗa hoy kala dari ko an yuhibba lillah wa yarda lahu wa yaghdaba lahu joni noon ɗin ɗon fof si tawi a waɗaniɗe allah heɓay baraji tawa si a yiɗa e hunde ko ɓayi allah no yiɗi nde yiɗa si a aña e hunde ko ɓayi allah no añi nde aña si a weltoto e hunde ko ɓayi allah no welti hande weltoɗa kono julɗo jeeƴa ka weltade ka allah weltade o welto allah weltade ko honti welto si allah no welti ko yo tikku si allah no tikki so yi ko tikkinta allah ko yo tikku so yi ko weltinta allah o welto so yi ko allah yiɗi o yiɗa hayso o wawani gollude kono ɓayi o yiɗi haray nafaymo en faami ɗon ka naya añude ɓe inni añuɗo on haysimo gollirde o ƴettanta haray joni raɓɓinɗinto ɗon ko ɗiɗo jeeɗi
ɗiɗo fof no mi innimo ɓe ko darsu on say are ka surutu muhammadu rasulullah joni ɓay en andiɗa woni jeeɗiɗi ɗa ko nayi wi o muhammadu rasulullah nayi a yiwtun ka windi waɗa jungo ɓuucoɗa na ɗum ɗon yiɗugol nelaɗo ngol ko jokkugol sunna maɓɓe o hara e yiɗiɓe ɓe inni ko ta'atuhu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara wattinabu ma naha anhu wa jazara wa an la yu'bada allahu illa bima shara hara yoɗo kadi timmini joni ko ɗiɗo la ilaha illa llahu on e mbalodi mum muhammadu rasulullahi on e mbalodi mum ɗoftoɗa nelaɗo kala ko ɓe yamiri hay si yarani e faale ma goɗɗo ɓannantake ko yiɗi o wiye yo ɗofto mbiɗa weela balɗe ɗiɗi a ñamani bannaneɗa ñiire tewde goɗɗo wiyete ɗon ɗoftena ko ɗon 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 no hawri e wonkiki hiɗa gongi ha ronki hino danki e suddare bele ɗo a wiyete ɗon ɗofte belo ɗon ɗo no hawri e wonkiki ko si tawi farilla ari tawi nani wonkikin kañum fowtorayno na ɗum ko weliki heƴa e ɗum ɗo neɗɗo goto o arno ɓay o ari o naati islam himo wondunowo e hay mo jombi rewɓe sappo o jombi kono ɓay o hewti o naati islam rewɓe fof naati islam nelaɗo fewti mo wiyan islam ma on sellata ha seera jeego luttira nayo subu ɓuranɓe ma o ɓeeɗo fof le o ƴettiɓe ɓe wowtodiri si wona ɗoftare on tigi accitay ɗum ɗo o wi samman wata o seeri jeego ɓen ɗon koye waɗa edda julɓe goo jomba ɗum waɗa ten ɗon andi mo muñirani hay goto mum doga o wawi muñade jeego fo yaade wotere ko ɗoftare nden waɗi ɗon ka o wi samman wata o jaɓi o ɗofti koyede ta'atu fima amara wa tasdiquhu fima akhbara kala ko nelaɗo holliti ɓay tumɓe holliti e rewino nane koye andu ko ɗum ɗo woni gonga ali bun abi talib ɓay ɓe innama yoɓe yaham lettere mo hatibu bun abi balta ata winduno on jonni makka o jonnunomo debbo o moori e hoore makko hakke fi lettere o nayo yi e few nelaɗo maki jokkite si on hewti e parawol kaariwol on fotta e ɗon e debbo waya sowo yo jonno on lettere mo jonna on faami andi kamɓe ɓe nani nelaɗo maki ɓe ari ɓe fotti e debbo ɓenni addu lettere o wi o jogaki lettere ɓe wisti bagage makko fof ɓe fiɗɗiri goto ɓe yiyaali siko woɓɓe yinayawma yiyande ɓe yiyaali ka kono ali wi joni ɓay a fo hiɗa teddi min taƴa e hoore nden min naɓora min yeeto nelaɗo e yiiduno kan sali min jonnude lettere ɓay o yaltiningin ka fawi ginano to gindemo koɗo ki sawi deƴƴine hucce to ɓewti to o dorti o itti morgol ngol o yaltini lettere o on andi ɗo ko tasdiguhu fima akhbar hiɓe andi ko gonga mo nelaɗo e sallllahu alih w sallama goɗɗo reedu mum muusi reedu siɗɗo mum muusi moƴƴi ɓe ari ɓe inni yarnu juuri o ari toye faɗɗi janngo wi yarnu juuri fatti janngo ɓe wi yarnu juuri ha woni laabi tati ɓay o aro yo inni jeytal dow taw nelaɗo maki awa kadaba batunu akhika wa sadaqa llahu lazim fihi sifa'u linnas ko ni wadete ka kono minen min ɗumanni keɗo de kono o koya andu haray ko an woni timminali koya timmin tan ka timminali allah timminta ɓe wi dagawal singal famfete maccate mum en heɓo leggal moƴƴal kallangol moƴƴol dagawal moƴƴal heɓo kadi fampotoɗo kelɗuɗo ɗiɗo fof manko ko wo dagawal ngal ala yaade few kono waɗi si du'aji men ɗin malasaf koma du'otoɗo on heɓo du'a on heɓo warre kadi no handiri warrude noon on say siya si en timminari tun timmata ko en timminay ha timma si en timminali timmata joni noon ta'atuhu fima amara
wa tasdiquhu fima akhbara wattinabu ma naha anhu wa jazara martita kala ko nelaɗo inni yo marti ɗon e waɗa misal ɓe arno ɓe yii hurundare kange e jungo sahabaje marnde waler jawdi buy ɓe nangi ɓe bippiti wasi ɓe ɓoray hondu ndu woni ɓe bippitiri wasi ɓe ɓoray hondu ndu woni kono ɓay sortike ɓe bugi ko wiyete konka sumture ɓe bugi to on faami ɓe inni goto mon faando julɓere yiite waɗa e jungo mum honum ɗo tumɓe maki ɓe seeni ka ɓe fokkituno to ɓaawo ɗon nde ɓe yehi ɗon andi yimɓe ɓen wowlay ɓenne joni noon ɓayra watta ka jungo yehu ƴettande yeeyita naftora coggu ngu kono oɗo ɓaymo andi surutu muhammadu rasulullah sallah sallam o wi wallahi la ahuduhu bada ma tarahahu rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam o wi min mi ƴettata ko nelaɗo on bugi marɗo e mon jungo ko hoccira ko o bugi o yo hoccoya to naftora si tawno ɓe ittanno nde ka hondu ɓe waɗanimi ka jungo ɗo ɓe inni yeeyo mi waɗayno ɗum kono ɓe bugi nde ɓay ɓe bugi ke miɗo wawi hoccude ko ɓe bugi ɓay mawɗo mum ko hoccira woyi hoccude o yeyɗa won makko andi oɗo timmini wattinabu ma naha anhu wa jaza wa an la yubada allahu illa bima sharaa ko ɗon nomurandu woni tawa a rewirta allah suwana ko eta ko si min mi addi mi inni ɗum ɗo no okka baraji wiya honto ƴettuɗa allah dotolan konto ƴettuɗa ɓay ko ma ɗo tawa nelaɗo no tawa si nelaɗo tawaka ko rutteteɗo nelaɗo maki man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu hiɗen janngude hadise jeɗe ko fi gollitirgol ngo kala golluɗo gollal ɓe maki ettude ha tawa yamɗore amen no to so wona ɗum affaire daygal taw ngal ruttete ngal yata few man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa raddu ɓe inni ɗum ruttete joni noon ko yo taw ko kamɓe etamma ko rewirta allah kon buygoy innay ko nelaɗo jonni ɗum hay hoyɗoɓe ɓen inni ko nelaɗo jonni ɗum kono noon koyo taw ko gonga de koyo taw ko nelaɗon sallllahu alayhi wa sallam eti ko rewirta allah walla yubad allah illa bima sara joni haray ɓay woni inchallah haray mi hatti waɗore nonde haray ko ɗum ɗo allah sikimme yon feñi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أي يتي الله سبحانه وتعالى بوي tawnu ɗon e oɗo kikiɗe moƴƴo aray ɓe makkani en yen andu ngol konngol yawangol ɗo joni ete la ilaha illa allah a yimo ɓen fof no yima ɗum aray ɓe waɗa fooli feñji maɓɓe hakke ko tawingol yawama ko ngo'ol ɓuri teddude ka hoore leydi si feƴƴi ɗon haray ngol ɗo konngol ɓe holli en wowlugol ngol no wondi e sartiji sikoyo ngol jaɓe ko ɗum waɗi sarti allah tawno wowluɗo ngol wo ko moƴƴere he ɓayno haray no immantano ɓe wonɓe yimude harnoya to la ilaha illallah donc ɓe neɗɗo ko wowlugol ko anda haray nafoore ala e muɗum ɓe makani en sartiji no woodi hiɓɓodirɗi e ngol ɗo konngol sikoyo ngol jaɓane jommum wano tawiri no woodi sartiji hiɓɓodirɗi e julde nden sikoyo nde jaɓe wano noon kadi ngol ɗo konngol tayle ko si ngol ɗo jaɓama taw si julde jaɓe ko si ngol ɗo jaɓama taw si korka jaɓe ko si ngol jaɓama si hajju jaɓe kala golleji ɗi neɗɗo gollata ɗin fof allah subahana taala sartinayi toon wa huwa mu'min hara on tino gonɗin neɗɗo gonɗin tata wa la ilaha illa llah ñiɓali ka makko ara no wondi ɗiɗo sartiji
ɗum noon kaɓe makanen ɗon ko ara nun ko ilm ɗum ɗo holli toɗɗike gooto be janngugol wata gooto wi'u mi nawyi wata gooto wi'u komi suka ngal gandal wawatake ronkede ɗaɓɓede ngal ñande fi gandal ngal acca o ɓayɓe makani e gandal ngal na janngugol tun ha wona ingénieur ma wona philosophe ma ɗum ɗon ko fununji ko noneji gande ko fi ko naftore aduna ɓe makani e ko hol woni gandal tigi tigi wal ngal ko andugol Allah andane laaɗo anda dina l'islam kam joni sa andi sa andani harayɗa wayɗo wa bunɗo Allah subhanahu wa ta'ala wi kala wurɗo e oɗo adna tawi ko bunɗo o maayi ummitoyto kadi ko bunɗo e andi ngal ɗo gandal jaka ɗaɓɓugol ngal ɗum ɗo ɗaɓɓugol gandal ko ɓeyata kon a ilmu nafe ko ɗum waɗi karama ko ɓen sendir ɓen al ilmu nafe gandal nafaygal ngal jommu si tawa si heɓani ngal kadi lorraymo ɗum wiyete al ilmu nafe ɗaɓɓugol ngal ɗo no waɗɗi goto ɓe koma jangi sabaɓe nelaɗo goo ɓe janngude o fuɗɗade janngude ar ɓe ɗi duuɓi 50 woɓɓe 50 woɓɓe 50 ha 50 kono ɓay ɓe andi tum ma on tigi jannga kala natnoɗo kal islam kala natnoɗo kal islam nelaɗo ƴettaynomo kaw natike tun ɗon ɓe jonnamo sabaɓe wonɓe toon ha tawi ɗuuɗi heeɓi gandal ɓen ɓe inna faqihu akhikum fi ddin wa allimuhu lqur'an ɓe fandare ga histoire kala naɗɗo kal islam neaɗo wiyayno naɓe o siɗɗo mon ɗo jangginommo diina jangginommo alqouran kono jooɗotoɗen e nder on ke janngo neaɗo maka naɓe siɗɗo mo on jangginommo diina kan faaminommo alqouran kala tubuno naati islam nelaɗo ko noon ƴettirtono sabaɓe donc andi ala ka jooɗe ala ka jooɗe nani ñande goɗɗo no waɗa yewtere o wi o seytane no boni ha fewno ka wonɗa fay kun ɗon wo seytane ya fijo taw ko a jiwo kecco ma ko a sagata kecco wata sekko deftere ni wata sekko alluwal ha jokku taw ronka jangude ɗon ha ñande goo tawya ko gore e ma woni e fewjude ka juulirɗe ko wiya he ƴakka ɓay mo anda e hunde fewta ɗo min kadi joni mi ƴettu noon deftere mi jangi yaha ya janngugol tawa sa continue ɗo kadi no moƴƴi wo kono yaha janngol ta ko gore e ɓiɓɓe ma wonɗa janngirde to aroya dartugol ñande goo darta tum falja faykoy koye jala wonde ñande kadi ñobba deftere nam yatani hande kadi a fay koye jalanmi andi ɗon kadi no gasa sa wakkilino a heɓatano fof waka sa wanno ko wonɗa fay kum kono a heɓayno seeɗa kono ɗon kadi seytane heɓa faale mum on holla mawɗi sinare nam jangguiɗoyta koye fay kum neɗen jogino mawɓe Dakar ɓe magayno ko min woni ko min woni yani mange cawidonge yani e bobo tihoy ɓenna min miɗo waywa mange anduɓe ka wuro ɓen fof nan miɗo waywa mange cawidayge e ñalahoy kono nafuy ɓe jokki ɗon donc haray ngal ɗo gandal ngal watake kede ɗaɓɓede ɓe maki sa jangi noon kadi koya jaɓu jaɓa gollitira no fof ɓe waɗani e misaji mum heɓa kadi yananede o andi ko koɓe sifanen ɗo no sayni ali ko yananede goɗɗum wondenimo mo yanana ko nelaɗo maki konko gonga o sikkitaki himo gongini kadi ko nelaɗo maki ko ɗum waɗi so ardi oɗo debbo ha o wi ko neeɓi ɓe ko an debbo on feni ɗa jogui lettere o nelaɗo Allah on fenata nde tawi o ƴetti décision debbo yaltino lettere donc haray Allah subhanahu wa ta'ala himo ŋiña himo fela e yimɓe ɓe anda hoore ma ɓe hoolaki dina makko kam o wi fala wa rabbika la yuminuna hatta yuhakkimuka fima shajara baynahum ɓe gonɗinta ha ñande tawi ko annelaɗo ɓe ñawinirta kala ko yanata hakkundiji maɓɓe donc haray yananede on ɗum ɗon koko ɗaɓɓa neɗɗo ma o heɓa gandal yananede o heɓa pellita kaɗo dina l'islam ala ko ɓuri kaɗo ala ko ka foti ko ɗo haaɗi ko Allah rewirte goɗɗum ko ala o hoolo ɗum ɗon o yanane no fof ɓe waɗani misaji mum hekkitiɗo on ti ɗoworgol ngol ko on ɗum ɓe maki ko ya wano nagge ngen noon koye ɗo on hikko yeeso
ɗowe ko nelaɗo won ɗowo on koyne won ɗoweteɓe haɓe waɗani en misal la tuqaddimu bayna yaday illahi wa rasulin ko haaji qur'an onon julɓe ɓe nayo jaɓu hewtirde yeeso allah e nelaɗo ñande fof neɗɗo hikki yeeso allah e nelaɗo ko malsi ko suti wan noon ɗatal yahowal ko aljanna ngal ko gootal ko allah tun andi ngal allah noon tindini ngal nelaɗo muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓay ko neɗɗo hono men yo ar o hikko yeeso men e holla en laawol ngol ha nelaɗo maaki sallallahu alaihi wasallam kullukum yadkhuluna aljannata illa man aba ɓe maaki on fof o yahi aljanna sina sali ɗon haɗum waman yaba ya rasulallah sahabaɓe gan kombo saloto yahde aljanna yaɗo maaki man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba jaɓuɗo lan wo komi yamirta kon komi haɗata kon o yewtiri ɓawan on ɗon o yahi aljanna saliɗo komi yamirta kon yehi e komi haɗata kon wo ko on woni saliɗo yawgol aljanna o kadi ko nelaɗo on laaro kaga donc haray koyen andu ɗum ɗo kadi moƴƴa neɗɗo on ka ihlasu o ɗo ɓe juutini ɗon maako ihlas kala gollal ngal gollata ko ya waɗir sabu allah man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada oɗo ishrak o shirku ɗon ko shirku niya ko shirku anniya onno ndeɗa rewa allah wata rewir allah fi kaarijo wata rewi allah fi ɓe waɗu sabu allah ɓe makani en haray fuu ko ya suudu wano suuɗirta bonɗi maɗin ɓay sa faggitike ɗo bakkato goɗɗo yiyaali a yaltata yeɓɗaɓe yimɓe ɓen koya suuɗir noon kadi moƴƴi maɗi ɓe wi sinara ko tawi ma fo yiya kon allah no waɗi dewe goo ko feeñide wano argol ka juuliɗe ga juula worgol suumaye yawgol ha makka ha jeeya kono hay ɗe feeñuɗe ɗo kadi si a jokke toon annuye ko fiya mante ɗum hay ɗum nafatama wano hajjugol ni par exemple no wodi woɓɓe yaha ɓe ara ko fiyo inni alhajji si ayi tun koma borira ko ɓe waɗata kon anda kisan ɗo na annuye fi dewal ngal allah ɗaɓɓingal ɓe waɗi ko giri girire aɗo ɓe yahude si ɓe arti kam wowlatake giri girire kona waɗede si goɗɗo noddiɓe inde maɓɓe nden o wattani toon alhaji en ɓe tikkay ha ɓe inna ono yawiɓe ko ɗuma ɗum ɗo fof holli ko ɓe yano ɗaɓɓugol ko teddugal haray ko yimɓe ɓe watta ilay ɗum moƴƴi hay golleji ɗi allah wi waɗe kene ɗi ma neɗɗo on laɓɓina anduya on na fi kan suuɗiɗi ɗin haray ɓe moƴƴuɓe yewtuɓe kamɓe suuɗayno golleji maɓɓe ɗin moƴƴi fillama wonde zaynul abidin taniraw nelaɗo goto kanko so waɗayno sadaka allah no jonnunomo kadi jawdi koyo accu noon ha yimɓe ɓen ɗano kanko tigi o bamba sakuji ɗin o ɗaɓɓa saku maaro ma saku gawri ma mo andi ka miskin ɓe woni o yaha o ɓaaramo ka dambugal maɓɓe ɓe udditay tum ɓe ta saku on no ɓaari ɗon ɓe andata ko mbaddima ɗum ɗon wo andoyede ko kanko waɗaynowo ñande o faati ɓay o faatike ɗin sakuji hatta yiyede ka dambuɗe ɓe andi ko kanko waɗayno woɓe ndaari balaje makko ɗen ga ɓe tawi ɗum fof no waɗi ɓattate ko wakkotono sakuji ɗin ko donc andi ɓeeɗo fof ko yiɗunoɓe suuɗude gollal mum ngal fi ɗaɓɓoygol joddi allah ka allah subhanahu wa taala famen koko juuleten gila fuɗɗiɗa rewde allah sa landama honto ɗum woni ala seede yimɓe ɓen ala important e ko juulata ko sa ñawlike ɗo goɗɗo joni o ari ɗo o fannanima wiyama awa joni komi juuli nduɗo lewru komi okkima o jaɓay donc ande ha jag yimɓe ɓen ala intérêt hay ko juulata ko an tumari intérêt on si allah yoɓo yalma ɗum goto ala koye ɓe makani en noon o joni sa golli golla tawi yamirore allah ala toon on ti jollitoyte sa jontama kombo yoɓayma tawi yamirore allah ene laaɗo ala to waɗa koye watta yilam moƴƴi e holli kadi koye on tigui yiɗu ɓe waɗani en ɗon kadi misal moƴƴa yimɓe boyno jarribora yawagol ka diine naafigi ɓen ko ɗum ɗo ɓe jarribora ɓe yawi allah ɓe yawi nelaɗo ɓe yawi gonɗinɓe ɓe nden andi konnguri ɓe wolno ko gaswa tabuka iwtete ko yawagol julɓe ɓen noon men mi yiyali yimɓe rehre ɗuɓe hulɓe reedu haa suguɓe ɓe janngoɓe mon alquran koɓe fandi ɗum ko nelaɗo e saban mum ɗum ɗo ɓe woluno gorkol ngol ɗo ɓe woluno allah subahana taala wi qad kafartum ba'da imani koko wolɗon ɗo watti on heferaɓe ɓawde tawno konngol ni ya konngol gotol no watta goɗɗo kafir konngol goto joni noon hande yimɓe ɓen no jarribora ɗum moƴƴi fiyon ɗum yembugol portoɓe ani ɓe diina kam ɓay ɓen no yawi julɓe ɓe
kala ko ɓen wowli ton konngol ko l'islamu sabitirte yimɓe ɓen ka kadi ƴetta ɗum ɓe yiyay tun goɗɗo jogiiɗo mbaadi diina ɓe noddiramo ɗen inde ɗe porto ɓe noddirtaɓe ɓen ko taliban ko intégriste fondamentaliste ko ɗum e ɗum ko ɓe bonni leydi ko ni e ni tawa ɓe annda Allah subahana taala wi si keefeero addi habaru na yon ƴettirmo no addir noon ko yon tasko jaakum faasi mum dabay fata bayyanu kono hannde kala ko porto wowli yo ɓen no hooli no ƴettude woore hara koye wattan ɗo yila moƴƴi neɗɗo on ko yo yiɗu diina kam na yo añi ko fanɗi wonon en tant que diina kan yewti fi mum si a yiri goɗɗo si tawi an a wata wadde wata añu few si a añi tun haray onti boyram haray ɗiɗo konnguɗi ɗiɓe makanen ɗo koye watta ilay mum moƴƴi si tawi goɗɗo no wonno e muɗum hakki yo rectifie moƴƴa o yiltito ka ɗon ɗingol nelaɗa kadi ɓe makani en haray ɗon kañum kadi wayno yiltito e ka fuɗɗi ɗon haray ko ya ɗofto nelaɗo kala ko yamirma a hufima waccinabu ana an wal sadia acca kala ko nelaɗo kadi nde ɗa rewa Allah fof kadi kala ko tawi ko dewal ɗa faala baraji e mum a landoto ko honno nelaɗo gerduno ta lando goto Allah subahana taala ko atiu llaha wa atiu rasul ko ɓeeɗo wiyen ɗofto hay ka lamɓe ɓen o wiyal ɗon atiu ko wi wa ulil amr wa wattu adde jaka holle ta'atul wulati yani tabi'un li ta'atillahi wa rasuli ɗoftagol lamɓe ɓen kamɓe ko ɓe yamiron ɗoftare Allah e nelaɗo si tawi ko yeddugol Allah nami ɗoftam ko ɗum waɗi kamɓe ɗon o waɗanaali ɓe atiu wawɗo attu adde aray koye watta ila e muɗum moƴƴa yo Allah subahana taala arti koye nanugol ɗiɗo konnguɗi e gollitiren ɗi kañum kadi ka diina meɗen nam ɓe maki haray way ko fi worɓen tum ɓe waɗiri misal haɗa ɗe anndi sonnaɓen kadi no yamira conci ko ɓornoto no woodi woɓɓe ka ɓe yii rewɓen no ɓorni ɗin ɗo wo haray ɓe añiɓe ɓe ñiniɓe a ɗin ɗon kadi ɗe ko Allah subahana taala metani ɗi rewɓe haray moto ɓe yo geru ha sonnaɓe mum ɓen ɓorno ɗin e ɓiɓɓe makko ɓen baala ko ɗum wi ya yo nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihin ɓe añuɓe ɗi si ɓe marno feere montugol ɗe añi ka qouran ɓe montay noon kono ɓe wawata qur'ana goɗɗo wata montude Allah subahana taala noddu annabijo wi hey ko ayi annabijo wi ɓulli aswajika wiu sonna e maɓɓe wanno noddowo on ko kanko fuɗɗorte noddowo on ata noddude ɗo yimɓe yoɓe waɗu goɗɗum an a watta yoɓe accu goɗɗum an hiɗa wadde annabi sali ko wino wa ma uridu an ukhalifakum fima anhakum an annabi Shuaib min mi lundata ko on komi woni on e yamirde ko komi woni o wiide waɗu komi waɗay taw yi on komi woni on hadde kon o yiya talanton ko noon noddo waɗe ko ɗum si Allah fuɗɗore annabijo on he wiu sonnaɓe maɓen e ɓiɓɓe ma juuɓe ɓen e ɓey nguuli gonɗiɓe ɓen waɗi sini sa'i mu'mini ɓey nguuli gonɗiɓe ɓen fof yudnina alayna min janabibin yoɓe watto coñci maɓɓe timmuɗi surrayɗi ɓe kala ha kadu jon noon hannde no woodi woɓɓe si wi goɗɗo no ɓorni ɗum ɗo kamɓe kadi ko ɗon ɓe woni e wiya ko demuru ma ko ɗum aɓe sabata haray ɓeɗo fof yo watta yiila haray ko woɓɓe waɗanen ɗum mo la awa yani ko enen se wi kala ko alislam o yamiri en acca e hunde kono ɗum ɗo kadi en wurta ɗum e teñjinde nder ton haray goɗɗo no addi ɗo landal woniraɗo no maki par exemple mo janggi ayatal kursi e qul huwallahu ahad e qul a'udhu en ɗiɗi haraɓe fuy wonta hakkude makko e aljanna on sina nde o maayi e ko sina ɓutugo e hayɗi seeje wosi tawi noon sikkitare neɗɗo ali e ɗum sugu ɗeɗo sabu angal ɗuɗugol makko gollitirde e ho angil hooragol makko haray baraji ko ne mum haray mo wona gonɗinɗo ka wonata gonɗinɗo yani ka bange sikkitagol haray binde ɗin laaɓirano wallahu alam haray kala ko diina kan addi kon sikkitagol ala to ko ɗum jannguɗen ka sartiji ɗaale walladina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu na yonti sikkito few kono noon wona wondema kadi goɗɗo daroto tum waɗa ɗum ɗon hara iwrari ka iwra to alay ko fatul buyuta min abwabiha ka fatul buyuta min abwabiha
bon yo yi no nelaɗo immirno mo imminno yama noon yo noddu ko noddoɓe tawa la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɓe nooti kemoɓe ɓe juulo noon on sadi ko ka julde ɗon janngugol ayatal kursi bada salati al maktuba jaka hara yo timmini taw la ilaha illallah e surutu e muhammadu rasulullah e surutu on say noon so juula ka ɓe maki no janngoyɓe taw si ɓe nooti kema ka la ilaha illallah muhammadu rasulullah yamirɓe julde si ɓe ɗoftikema ɗo yamirɓe jakka si ɓe waɗi ɗum ɗon yamirɓe horgol lewru suumaye si ɓe ɗoftikema ɗum yeetoɓe allah no falli mo ɓe hajjoygol laawol gotol ka suudu allah si tawi o wawi waɗ donc kono hara yarate koya iwru ka iwrete to yaara ka yarate ɗon a maƴata toon tun ara cikkoɗaɗa si tawi suudu no waɗi escalier ji sappo a wawata iwde e leyɗe wongol cikkoyoɗa e dow downgol ko a ƴawri par escalier ha hewtoya ka yaata toon haray diina kanko noon haani yaarude ko ɗum waɗi si fuɗɗorɗen la ilaha illallah muhammadu rasulullah ɓawonde ɗum ɗon timmi hunde fof timma e ɓaawo muɗum par ce que haray on tigui koye hoore gandal on say woni waɗa en faami ɓaawo sartiji ɗi gayi no yaade e nabide gandal ngal ta o ɓawonde on tigui andi haray o sikkitota ko hande kadi eyyi haray ɗum ɗon kono tabiti e hadiseje nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam yo on tigui du'aji ɓaawo julde ɗin fof haray allah arski e winduɓe ɗum no wekka defte ɗe ɗuma juulirɗe ɗe fof joni hayyay ɗon kono noon goɗɗo juulata o seedaki ala rewtere sana allah muhammadu rasulullah ka awa min andi jaka ko iwre ka iwrete to yaare ka yarate to haray wonti sikkitata ko a hunde kono ko a timmin ɗum to si ara e ɗum ɗo ɗum ɗo kadi timma si ha e ko woni yeeso kono yarate aray telen ɗo ko hadiseje allah subahana taala no wurtani hadiseje nelaɗo ɓen daaroɓe ɗe daarita daarita ha yetto e selluɗe ɗe sella si woni hadise ɓe wi ko selluɗo ɗum ɗon wona ya waɗi sikkitare mum par ce que ɗum ɗo ko maki ɗo ko hadiseje si tawi woni hadise ɓe wino ko lowɗo ma ko mawdu ɗum ɗon harayɗa hutoro on ɗon saabu ɗum na hutagol makunelaɗo ko ɓay ɓurɓe ma gande daari rewteɗen fof wi o hadise ɗo ko lowɗo ma ko mawdu ma ko ɓeyna woodi bo oɗo la asla laha ɗum haray hutora hadise on saabu ɗum saabu ɓurɓe ma ganda wi hadise on ko lowɗo koɗo amma ko selli kon fof wonde nelaɗo makima ɓe waɗima ko ni ɓe si forno aray ɗum ɗon ko ɗon tigui hoolo ɗum tum ɓeytata ɗo goɗɗo wiɗo wo si tawi goɗɗo neldima fiya neldumo an a waɗali ɗum aray ko ka bange waɗirgo fi allah ɗa bo haray kon l'islam wiɗi fi ɗon goɗɗo wi si goɗɗo neldima ta kanko andi en ko fi a waɗanmo goɗɗum an noon a waɗali ɗum aray ko on l'islam wiɗi ɗum ko qur'ana ko wi wala tamnun tastakfir ka wata okkir fi yi a waɗane mon wama ataytum min riban liyarbuwa fi amwali nnas fala yarbu indallah haray on ɗon ko waɗiri ko fi heɓugol haray si o perdi ɗon haray ko allah perdini wona goɗɗo ɓe waɗi misal wo goɗɗo tawi ko remowo to o remi o hawri toon e putere nde sifa mum yiyaka ha hande o inni nde ɗo ko anniyanimi ko lanɗo ɗum faami ko naɓani nde lamɗo on amiro o wi min kadi komi remowo kono ɓay mi hawriwa nde mi tawi mi addu mi addane nde on faami ɓay o addi o yawaɗanimo jawdi weltori nde ɗon andi ɓe yiɗi remoɓe ɓe moƴƴi weltori ɗum waɗanimo mo kaafa fi suusingol remoɓe ɓe mo kaafa jasil on yaadi e muɗum goɗɗo woni to o inni so neldama o futere o waɗi waɗe dokke mi tañƴini so neldama ko tiiɗi o waɗa e ɓuri o ƴetti gaƴi nagge ngi fimu meeɗa ka yiye ɗe nayi o ɗowingi o addi ka lanɗo o wi min kadi komi aynowo mi hawri e ndi gaari to mi taw handida so wona addal ngol mani lanɗo wi moƴƴi dabama moƴƴi
awa o wi min kadi lan neldano mbimi fuɗɗa neldede mi heɓani ko weltinimi ha hewti cifandin ɗon neldade lammaridi ɗo min kadi ko ɗum ɗo mi teddinirama addo e putewin ɗi o jonnere o yayimo dukkido innami addanaari mi hen ɗo putere andi ko tama joni waɗa ko tama ɗum ɗo si o jonnaka haray kanko do nelda ɗon tawi landaki toraki haray no daganimo tawi koko dagi o e addi yo haajito kono noon ko heɓi feere o jonnata way wallawani aray ɗum ɗo nelaɗo no maki aray sigo nelaɗo kamɓe ɓe faamuno neldirɗoɓe saabu Allah no wirintanno e piiji kamɓe ɓe faamuno si goɗɗo neldi ɓe neldiɗo saabu Allah e ɗakkuɗo goɗɗum e maki si goɗɗo neldi on haray si ɗon mari ko fandoɗon mo fandemo so mara ko fandoɗon mo du'anemo ha yi on onon tigi on yoɓitima si tawi o mara ko ɗum hay si ko noon landanga arde ɗo si tawi waɗanalimo ko ɗum duwaɗa koye a du'anomo koye makiri ɗo ni kanko andi joni ko addirno kon ko fiyon ɗum si tawi ɗa mari ko waɗanama waɗanmo sa mara du'anomo weltanoɗamo hollamo ko neddarni fandi hollamo a weltori ko ɗum ɗon haray ko ɗum ɗon ɗaɓɓiraɗa an nelda ɗon amma noon si tawi kanko ko fi goɗɗum o waɗirno so heɓal ɗum ɗon o faɗi haray ko kanko perdini hoore makko par ce que o ɗaɓɓano yo waɗɗum ko ihlas o waɗali ɗum ɗon haray oɗo wi wonani ɗon maka haray fi alfeere bayɗen haray koye accite o wi kadi hadisa ne maka coñcol gonɗinɗo ko haka feccere weleru wo buyno watta ɗum haray ko honɗum woni ko mako ɗum e ɗum ɗo no e amen ɓe waɗata ɗum ɗo haray ko honɗum masuɗon ɗo haray ko ilandema ka holɓundere ha dow wata jippo ila ka holɓundere hiɗa newnana ko ma asfalal ka'bayni fa huwa finnar ko noon ɓe makiri fi kambugol wata goto daasu worɓe ɓen nayo daasu rewɓe ɓen no newnana daasugol sogona on faami ha ɓe wullitino ɓe inni simi rewi noon ka tuuni nelaɗo maki o rewoyay ka laaɓi fitta ko tuuni ko kono ɓe newnana ka raɓɓindingol en faami joni noon ilandema ka holɓundere ha naɓi dow no on tigi raɓɓinɗiniri wo ko noon ɓuriri moƴƴirde ka bange woro debbo on kañum kadi ilandema ka holɓundere ɗon no juutiri wo ko noon ɓuriri moƴƴirandema wallahu alam haray ko noon on tigi kollirta si tawi woɓɓe ala gollirde ɗum ko ɓe ekkito wano ɗin pantaloji juutoji ha tawa a yaaɓitoye ma ɗum o no lompiga hay si a waɗi ruku ɗuma koruwol on ti fo yaltitay e julɓe ɓen acci ɗum lanata sabbahu bil kuffar wata en nandintino heferɓe ɓe fes ko ma añen koɓe woni e mum kon seede añi koɓe woni kon ko ilandema e teni o andi nelaɗo e jamanu maɓɓe hari teni kala yedduɗo Allah ko feere ɓe sosita wattade komen ko joni noon a yeyi ɗo chef orchestre no watti conci imam o no waɗi hufune imam o haray moƴƴi ɗum ɗon ko yawagol dina kan ɗon iyen ga kañum kadi hara ko almaminjo no watti conci orchestre ɓe ɓe ɗum ɗon kadi haray moƴƴaade ka toujours haray mo be ko yo heju ka woni ɗon warra no warrati noon warrere kadi sago Allah ɗon andi Aboubacry arno wulliti o inni min de miɗo wattade conci yonuɗi haray ko holɗum mako ɗum ɓe maki ko woɓɓe goo wolte an a wattoraki ɗum fi bungugol fi ñaaƴugol ko ñaaƴoɓe ɓe womi wowlande on faami an a ɓornonaki innallah jamilu yuhibbu aljamala en faami ɗo e misal haray ko yon tigi hulu Allah eɗi fof hulu Allah eɗi fof ettoɗa wattuɗa ko annduɗa surrete tawa kadi a waɗi raali ɗum yingo hula Allah subhanahu wa taala allahu alam gasi aray ɗo ko fameten ko
ɓe wi ko ziyul mu'min yani concol julɗo ko haka feccere belenji kono wiyaka ɓe winni fa in kana la budda hadise on no toon na yonti adduma hakkunde o taƴa ɓe maki si feere ala feƴƴa hakkunde ɓe renji faydal ale ka bayi kono hadise o ara ha ka kolɓule donc haray mo konci mum itti ka kolɓule nattiri dow haga layula mo feƴƴini holɓule ɗen naɓi ley o lettoyta ber ko yeddi ɗon ko ɗum ɓe maki ɗo fa finna konti si Allah yaafi kam awa so yaafakimo o lettoyta saabu ɗum ɗo si tawi kan yuppitormo par ce que aboubacry ko wi inna isari la yastarhi illa an ata'ahadahu kono maki wudere ande par ce que mi hewno haddago wudere ande wonde nde jippitoto noon ha feƴƴa ley sina harami heɓɓitimi danki jaka jippinɗo emo jippori kadi no serti ko ɗum wano cheikh housamin yewtika e ɗen hadiseje so dari ka safri hadis salihin o wi jaka accituɗo wudere mum nden ma concol mum ngol tawi pasdasi emo ɗum accitorta taw o yiɗa wonde o jaɓɓito o ƴawnan ha ɓe gootu si aboubacry ko wi min no jipporomi wonde sina hara ko min dankiti donc kono holli jaka si yuppike kanko dankitoton tewiɗo noon waɗi ko hara fof ko yaaɓa ka leydi dasa ɓen ɗon ko feere donc haray ɗin ɗon peeji ko noon ɗi ñaawirte naya wi to fi ɓe wi ɗon concol gondino ko haka feccere beleru taƴa ɗon ɗon ka landitade hadise o ɗon oya wiyata la taqul waylu lil musallina daroɗa ɗon ɗon ka ho ɓanginde ko homɓe woni ɗen alladina an salatihim sahun ko sa woni ɗum lanɗa yo donc aray ko en faam hadise o si hadise on ari koye naɓumo ha o naɗumo e feccere makko on tu ñaawaɗo ay ko ɗum ɗo wonno kon ɓeytito toon salamu aleykum ko noon o miiri ɗo kon faami bindi ɗi windaki mo kono ko wiɓe maaki fi alhaali waara nde ko honɗum ɓe maaki fi alhaali conci ɗin nelaɗo maaki conci goɗɗo ko haka feccere beleru woɓɓe le buy ala wadde ɗum oni miiri ka landal ɓe kon faami layɗen ko nelaɗo maaki ko aful liha koye accitude nokku ko ɓe wiya istarfu liha koye accu bayɗen jippo ɗum si nelaɗo ɓe yamiro ɓe wi wo ɗum ɗon ko fiilo ambourno si yamirore ari ɗum ɗon holli koko duwa waɗede koɓe joni noon koɓe wi accite kon enen ko ɗum wonɗen fembude koɓe wi o fembe kon accite ya julɗo no fembi warne ha laaɓi poy o accite ɗi sunsunkoji ɗo haɗi feƴƴita kinanga o wiya ko julɗo ada haala fa sunna ɗo lundike sunna o few joni lutti ilanatuji ɗi humpitande ɗi haɗa ɗo waƴebde téléphone ji ɗin aɗa inchallah affaire